phansi kakhulu. Oh, uyakwazi uyabona Anisha lo ukhuluma ngaye umntakadade wethu zwana ke lapha ntombendala singamoshi isikhathi uyabona ukuthi uma uthutsha lapha mntwana abantu yazi kuningi engikuzilela lapha emzimbeni Akufana nani futhi. Esengicela ukwazi nje ukuthi wena ungabe umfazi womuntu noma usaseyintombi la usadinga umuzi njengami hayi ngokungithethe mntwana abantu ngithi yathi ngazwa ukuthi yazi ngazwa Budamanga. Manje bhuti kukhuluma umbamba ke. Kanti vele bhuti njani? ngimnandi ngihamba mntana mangilele wesi wena yekela ukumotsha isikhathi yekela ukumotsha isikhathi wena asiyenze le nto lesi Ngeke bengishaye yonke sabukushaya. akula muntu ozakuchaya ntombendala njengoba umbona khona phala